gulu umiero bit uduk city. Watero area meni magulu city megulu umiero kwany. Mok me ario bo mogo ni achua county umiero nyual county manyen magilu ni Ajulu county. Mok me adek wa mogo ma wapoko i sub counties. Waweka waj nyualo Paibona ke Pukony. Waweko Patero nyualo Wuo. Waweko Buatira nyualo Lalia. Waweko Paicho nyualo Mel. Watimo the same pio Ngako, pila Logi, pio Dek, pi Koro, gien beno go nyualo sub counties mapat. Meno bedo mok me adek. Mok me ang'wen wa mogo ni parishes matie gulu piano gidongo tutwal umiero go nyual parishes manyen. Kidong mok me agiki wa mogo ni villages matie gulu umiero go nyual villages manyen. Weko ka eneno mok pe villages utiyo well villages unya. Mok pe parishes utiyo gamento tiye parishes unya. Mok pe sub counties gitiye gamento moko sub counties unya. Weko ka eneno chalo sub counties Wuogi, kono Mel, kono Paibona gi meno bedo mok ma Lego council ni umoke. Mok mukene mo mogo ene meleko ni awajo uduk town council ke Chwero uduk town council ke Ajulu dankal me Patero ubet town council. Eno ni Chwero ke Ajulu minister peoti ye wachi bion la chien. Entropy awaj kit machalo Gulu district kobo dok kuno ni moke ene minister wajo ni ene ke heritage. So gien maudong. Onwo en ikom poko those administrative units. Uber katich nining pien won koma dek me Patero. Tie ki complain ni Patero yub me PDM eni. Tie ka remudana matek mada pien kabiruniti ma large and to tiki Paris as a rio. And so does Onyama. Abilori. I will come to that. Okay. Kaineno mok ni Gulu City. Umiero Duk City. Eno me achiel no la nyweno temo bedo tie ni wel dano nak. Wek wabedo piny wan ke omera la beja wejan. Wek wago joni technically. Miero wakwany buru Nyama. Wadwaka City. Wakwany buru Buatira. Wadwaka City. Wakwany buru Lalia gana Koro. Wadwaka City. Ke wakwany buru Ngako. Wachero i sub counties me lokelo tela ni egoni. Wego ye weng. Gulu council go passing resolution. Wego ka eneno area me Kweo, area me Oetieno solution. Meno gineno ngoma otime ki ngoma omiero gitim merachone. Agenda item mukene ma gikeri yeching ene neno lok makwako bal ma otime anga gi ma otimo kidong yo ango ma gikero kwere jo motimo ni ikiet mechiek nyomene ni lok ochope. Ining'eyo maber ni Pistok uworo agikene onyobalene ubale i 2008 kama dong lok meketo ching utiaro chi failing maono mi odonge gi signing gena giluoni comprehensive peace agreement maka wi pola dir lobo chiaro i Juba eno chiaro kero ching side mamege ento kare eno dong kony uyote ono dong pe wa South Sudan no do donyo i Central African Republic. Ka ineneno after signing agenda item man magiloni comprehensive solution matero ngo mo balle ki ngo mo miero gi yob gi tim ni ning ikine uno gi kate ki program ni umiero gi nen kid me rocho kumale me Uganda
weko ka ineno program chalo PRDP ochako bino programs mokene beno ochako donjo iye kono program menotigi and so on. So magi ene malupe question ma ini penyo ni now pe weka lok mapol tutwal malupe gini ano ni baratamo ni